Akari na biashara bakianja ni bariritie na muthuro jo mukatha wingi bwa mitino ire ithirite kionekante ri wikijania na gwititho bobwe na rwiro kwa ngari chamira bobwe jitonde mutino jo mirente ri untukia Jumatano tuko mutino jura jo atigire muntu mwatete otoro bwawe nyuma ya ngari ya mira kuringana na lori ni bakure na ndete bya bangari iji kumenyagira ndira bakamatite mira bakiuga thokwe ukinya ni thagirwa iri na antu baba ingi mukiri wa mithika na ripoti ije. Mwega chokera wa ukuru ati atirimanire na ikuki awe ntuku Jumatano tariki 20 mweri uyu na rangari ya miraira yera kiokulu kalori ya muthanire ntalwe barabara muringano mutia barabara ne ikwira mbere metho ya mwekurowe baumete kiathone ngari kia muthanire ngari ya mira muthanire rutere kuraya na kuthukia mantu gakuriaria mantu ngarwe muringire bene inya mwekurokie ikiovatiki irori na kuringwa irio imenretile batu tokuya irio toyokerie italira nonto aringirwe araune kanga mauro arato ka kyo intobya kyo igome byare woni ni ngwanda ritere burana ngwanda metambura kenda to moga kenda iko chibitari batu torigo shulika ngari muntu darike ke utekanjirene na ngari ire mira ye kuringana kuthugia mantu itaenda kumeana atayeta kaya itire kou kinyanto uba mira kuringa muntu noga eta bauti ungwana etyo nini embere ngaicha mira ikura anto baba ingi sana nonto baba speeding and careless driving dai maka yotu na anto kenda baba already between Mudhara na Makutano. Akari na biashara bathoko ekenja inende bameneretie mwitithirio ngari cia mira bakiwa yore osenchwa bakayokia watho njarene ciao ukethira antu batini ya speed na bati tumira njira yagirite kikatiba witithia ngari ciao cia mira batu ya kariba kenjai tukayokia atu engi na itokwenda kuyokia atu lakini atu set warning bere kenda tona kethira baka rectify tabia ucio atu ka traffic department iteto wa mikakati utukwira batu to wananchi especially ba kuma ngudona weta kirindini yao tukaua area inongozo ne ngari cia mira bacho na ba kulukaira ba etira Rwanda na uba etoturira na umbere tukainga buru section yeto bainge na tuwe bate kulugirare ko na ba ya mira yo tukarita mira uto asagiro wao tukenda tubonia atutaki mchezo na wao kurukiba meneretie ntukimbethira yuwa irangari ira cietete na rwiro bakio iboba ubathura ndakairiri yake nja echuwe rangare mira onto bobombano kumaruare mwanka Kenya na Kenya no ndo abo bobanengera motivation bakinya kathama bakameibete ri kario sambe kicherwiro bakameibete ri muntu akinya ngare mauta egoro ngare o ite mira ni rare kinyira kana ara ura national ko baraba wirangare cha mira kumaruare ura kono agiwirangare cha mira with the stage okuria kana ko yete stage okengo stage unonto bibyo byo tomanto bakinywa nonto bakinya kenja iba konendre ibakinyire eguru driver bangari cha mira bage okinya round kianja nonto iba kumya bashangiliwa kabachindana wona inyangari ile ikenda imone kwenda kwa vatigenge na kwina ngari inge barabarene na tumanto atu ito mangari kauma barabarene mwanka ya turao menare kayuke muntu atina atia ne amura na baura muntu bamutia nau ende batu turia rato kauria re kamera mo precious than maisha muntu mira ikemera kiuma ya bingi lakini muntu ate anda wa uma ya mira ito kwenda thirikari take a very stern action against antoba wete ngari carelessly Kethira kamera that perishable tuna airport ya Isiolo airport ira ntongere beto MPs governor na kinya president ibaile nonto tumika thai mira ituika kwa airport kenda tombea kwa avoid some of this incident ketha ke perishable Muthiba rombete thirikari kuyukia matale ya kunyigia rwiro rongari barabarene thirikari ne ailie mantu yayo umbe kwithira ikirite bump cia kwana barabarene ya Kenjai especially between low court yatigania low court na Kenjai market mira teka more perishable than flowers na intobinge abiu so ikimera yeto lakini tukaura antu barabarene in the name of transport kimera ke na antu baraba kura mno mantu amira actually section yetigania kumara orango drone weta monga kirindeni ani accident ira nyinge mno ikarekite so nkauri nya party ya Kenya National Highway Authority kinya baba design nonto nabaye ke area ye black spot
ba design barabara iboya kethira inini speed ni limit bagekira ya that section ya barabara ukaya kuwatwa witithetie ngari na speed enkulukie 60 kilometers per hour kuma ngundune wita kirindine ukawatwa nontu ini oyete black spots. Nkiripotera Werũ TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.